Dobrodošli u jedan tutorial ili klip. Evo, napravili smo jednu malu kućicu u podzemnom svijetu u Minecraftu. Evo su baklje. Mnogo dobra igrica. Idemo ovdje napraviti prvo stepenice. Sa pilkom. Evo vidite tu. Gledajte sad, ako ne možete da izađete na spoljašnji svijet, znači jednostavno ponesete sve ono što vam je najpotrebnije što ste iskopali u Minecraft tutorialu. Ili što ste našli, naravno. Sad, treba vam ovako. Jer imamo redstone, jer imamo, odlično. Gledajte sad, foru, mogu žeći takvu foru. Vidite, evo sad. Uzete, odavde uzmemo ovaj metal i redstone. Stavite redstone u sredinu i opkolite ovako. I kompas ste napravili. Sad, uzmete lapis, ovo, sve što me lapis lazulu, vidim, ovo, zlato, ovo mi nije potrebno. Ovo mi ne treba, Ne treba mi pauk, kova mreža, ne treba mi 6 ovoga, naprimjer, ne treba mi hrana. Sorry, treba mi hrana. Evo, neka tu hrana. Dobro, će da izvijem nešto. Neće, nije gladan. Uzet ću diskove ove. Šta će mi više nego, ne znam, da li da uzem. Bacit ću ova 2 stika za ovaj... Čekaj, evo sad, gledajte sad. Treba vam za početak ovoliko malo 5-6 tona. Gledajte sad. Šta je što da? Treba ti naravno baklje. Zato nama trebaju baklje. I probili smo se negdje gore opet tu. I idete ovako gore. Samo na gore. Sad ne vidimo ništa, brili šta radimo. Evo vidite. Ja sam ne možeš da se popneš od baklje. Uništite baklju. Ne da. Eto vidite, to je mnogo dobar način, nego ćemo ovako da se penjemo kod nam koliko. Ali opet ćemo se popnemo negdje. Ti bro opet neki dan. Ti što me nerviraš već? Znate što je još dobro fora, ono ovako. I ostavljate tako tu baklju. To je isto. Jednom gore ćemo, na primjer. Ali je ovako sa... čekaj, ima neko svetlo. Čekaj, nije. Nama se to činilo. Kad se spuštate da vam ima svetlo. Eto viš, sad se zeznuju samo. Si potuši baklju. Evo vidite, još neki svijet kume. Bre, šta evo, dakle vi ovdje. Boga piti. Evo, idemo gore. Kažem vam, mnogo dobra igrica Minecraft. Kao i što vidite, Minecraft mnogo dobra igrica je... Ako ne igrate, a volili biste da igrate... Pokažet ću vam kako skinuti Minecraft. Da. To je ništa lakše, ako stvarno neko ne zna da... Zato ima rješenje. Mislim... Čo? Počela je zemlja, znači da smo blizu nekih. Ja zato znači da smo blizu. Probaj to pa ako smo blizu.
Evo ga dan. Naše kući, gdje ćeš kume? Da vidimo gdje smo. Ćemo da napravimo Kia aerodrom. Vidite neko sekova. Baš mi liči na tebe. Nisi me, ne vjerujem. Sad gdje smo mi, pomoći će nam kompas, naravno. Vjerojatno smo kume daleko od kuću. Sad ćemo da imamo. A na koju stranu svijeta ti je kući? Sad ćemo da vidimo. S pomoću ovoga baklja. Sad ćemo skočimo samo u vodu i... Ako pogodiš vodu. Kuj, pa ti znaš da sam ja bio u JNA. Držite shift ako nećete da padnete. Vi nećete staviti baklju. Nema. Ja će nas tako. U oblacima smo. Gdje si? Da li ćemo pogodim vodu, što kaže moj kum. Mora kidiši. Aha, fail. 6 dijamanata smo izgubili. Zbog tebe. A ste lepo rekao da ne ripaš. Sad ćemo da imamo. Ćemo da tražimo. Ili biš ga nađemo. Samo da tražimo kulu. Moramo to da požurimo. Brzo kome na most. To je negdje oko vode. Sad ćemo imamo, sad smo se obrukali na često. Mislim, ko ne bi poginuo. Pa ja, na primjer, zato što znam da ripam. Stani. Eto ga tamo. Eno ga tamo. Ne. Tamo. Brzo. Ripaj. Kiši. Što smo bili glupi, te bilo nam preko brda je. Nema veze što smo... Eto ga, požuri. Morate da požurite da ne bi sve izgubili. Jeste, jer si da ne stane. Kako, kad će da ne stane? I kume, znaš da smo faktički blizu izašli, mislim, izbili, tako da kažem. Mnogo smo bre glupi, bre. To mi stvar. Šta si ti glup je? Gdje se? Brzo, tempo. Eno, ima nešto. Da nemaju neki... Ako su mi svinje pokupile. Dobre. Svinja, marš odatle Šebedaru. sve što smo imali kod sebe. Vidiš što djela? To su ne brigu. Evo, na primjer, da nismo došli, eno ga još nešto. Ne, tako. Nema veze što smo poginuli, nema baš briga pošteno. Nego smo se sramotili pred klipom, ali nema veze. Nadam se da ne zamjerate. Evo, sve smo našli. Što smo trebali. Sad idemo kući. Ako u nju upadnete, ne verujem. Evo, svinja će da padne. Da probam. Ćao. Ispekli smo je za džabe. Idemo naravno sad kući. Ako hoćete... Jao, mačka. Ako hoćete brže idete, samo držite CTRL i skačite. Jer brže ide. Gdje ćeš samo tamo? Lag. A nek lag. Brzo moramo kući. Da nam smo vati zombići. Da ih ne potrsimo. Ko mačka. Evo, već smo kući. Već smo kući. Kuši. Ne mogu jedan. Ti brati ti... Da se zavezao jezik. Pravo da vam kažem, cijeli dan sam na kompjuteru i sve mi se smučilo. Večeras idemo malo negdje se provedemo. A sutra snimamo još neki klip. Da. Vjerovatno kan. Evo vas, našoj ljubljenoj kućici. Evo, sad ćemo vidjeti da li tu ima kompasa. Naravno nema, zato što je to nestalo čim ste poginuli. To je normalno. Evo ti ga ovdje kompas. Cičarom. Nema veze. Nema veze. Evo, gdje sad imamo 21 diamant. Ja, nismo valjda izgubili.
A dobro, evo, 24 bloka. Zlata. Pricrko sam živ. I kume, nešto je dobra fora to da se pravi blok. Ako nemate više mjesta u inventaru, samo napravite blok od nekih ruda. A jeste, zlatni blok. Pa se samo kad dođete... Gledajte sad. Ovdje. Kad dođete kući, ako Evo. dođete... 9-1 blok. Jedan blok. Evo, sad ću vam pokažem kako se pravi. 36. Ovako se pravi. Evo, jedan blok. Idete samo u slovo G. Evo. Shift. Evo, 4 bloka ponovo. 4 bloka. Tu imamo sigurno pećnicu. Evo, 2. Treba nam ovaj. Zlato. Zlato. I dobro, fora je ako nemate ovaj ugalj, kofu lave stavite u peć i peče bolje od ugla. Mislim, brže. Brže. Da, brže. Da, i to je dobra fora. A može isto i od drve. I sa drveta da se peče, ali to mnogo brže izgori. Sad ćemo napraviti jednu neku lepu kućicu i sad tim ćemo završiti klip. Ili ćemo farmu tako. Ovo već imam 26 možda. Kume. Evo 55 još sam imao već. A zanima me kako bre, ako vi znate, napišite u komentaru, kako da nađemo jaja za životinje i tako to. Znaš za to? A, ne. To ćemo da objasnimo u sljedećem klipu. Pa ne, ja ne znam. Da, šta nam još? Može voda ispred kuće, oko dekoraciju. Da napravimo neku kuću da probamo. Možete isto i mašine da pravite, još malo će redstone. Pokaži ono kao krv. Eto, kao krv. Kao? Ćemo da idemo gore napravimo jednu kućicu. Šta nam ne treba nam to. Evo, ovo će da bude neka barica kao ispred kuće. Mislim, ono... Kaki bazen, to je mrzi se da praviš? Ti je to najviše ono na SketchUpu što smo pravili. Ti što sam napravila? Pusti kume, sad SketchUp objašnjujemo ljudima, bro. Dobro, ovo je. Evo, uzmite stone ovog. Nećemo mogu da ga ukrašujemo. Ukrašavamo isti. Evo kako možete stvoriti pile, na primjer. Ne znam da li su ovo parne. Uzmite samo jaje. Neće. Za ništa razbi 6 jajca. A možete tih jajci da se, može da se napravi torta i kova. Evo, na primjer, evo, krećemo. Kaka noć, bre, to nošiš? Može i po noći da se pravi. Evo uzmi jedno ti ga jaje tamo. Kako? Idemo, naravno, brzo. Crtarova. Možemo na nove pečurke kume. Naravno, neće mi se to šalimo. Šaljiva deca. Evo ovdje ćemo na ovom brdašcu. Može na toj pečuri. Ajmo, ozbiljno. Može. To je bila fora po meni. Kuća na drvetu, ovo je stvari. Ja sam pravio kuće na drvetu. To je jasno. Mogu mi to zabavno nešto radim, ne znam što. Znači ovakvu stvar mislim, ja sam zakucao 2-3 daske. Ja nisam kume, ponema kaze. Novu krasnu kuću. Nema se. Evo ovako. To. Ovo večeras srpska nova. Jak. Podigit ćemo zid. Ti bre ovaj bre malo skočiš i odmah nešto mu nije jasno. Sad nismo. Ovdje ćemo da damo još jedno. Koliko tu ima? Sad ćemo da bi izbrojimo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
I mi isto. Dobre, već imamo. Vidjet ćemo kako da skoči do. Isto, jel? Nije manji. Napravio si za jedno veće. Sad izbacimo ugalj. Dobro, nisam se pripremao za ovaj klip, samo smo jedan put naglo. Rekli da ćemo snimati. Da ćemo snimamo, zato što su nas dosta pitali, jedni ljudi su nas pitali za Minecraft, naši poznanici naravno. Da. I ovo je zajedno već, to vidimo. Ovim putem ih pozdravljamo. Nećemo sad ih imenujemo. Šta imenujemo ljudi, će se ljuti. Jeste? Pa se kažu, rekli ste naš identitet. Ili kako se već kaže. Dobro, možemo poslije stavimo stepenice. Ćemo napravimo ljudske kuće. Jer to možeš ogradu pored toga da ne padamo. Pa to ću da uradim. Ajde bi bilo loše. I ovo je dobra fora u verziji. Koja je ovo verzija? 1.7.2. 1.7.2. Nešto je dodališ još neke nove stvari. Kao na primjer ove pečurke. Malo čudovišta, sve. Evo, gledajte sad kako je to radi. Mislim, ono, ukrašujem, što bi rekla moja baba. Ukrašujem. Shift. Evo vidite. Sad, ja to radim ovako sad. Isto je dobar ovaj kamen. Mnogo lep kamen, ali težak mnogo je za nalaženje ovaj kamen. To može samo na spavnu. Može još negdje ovako u onim mračnim mjestima, tunelima ima. To to. Kako kad? To pomiješno malo. Evo ga, jutro. Jutro je 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Znači mogli bi ovdje, a? Da, tu. Tako, tu negdje padne na sredinu. Kome? A? Treći? Imamo li 4? Imamo, taman. I sad uradite ovo ovdje. Jedan je to isto lepo. Sad uradite dosta. To je ekstra. Evo, ekstra ispalo, stvarno, vidite. Samo što, išao sam u stil 2 reda vamo, 2 reda vamo i tako je ispalo dobro mnogo. Malo Izmiješamo. Jedno sam mnogo izmiješao i ispalo mnogo ružno. Ozbiljno. Neću osim šipati. Sad, sredili smo kume krov, sad imamo na donji deo. Sad idemo ovako. Imamo li drvo? Idemo prvo da nabavimo drvo. I pravimo kućicu. Naravno. U mene, znaš da se može nađe glina? No. I od toga se pravi cigla. Cigla. Isto lepi blokovi se Blokovi se naprave, ja sam pravio od blokova. Imate, napravite, kako zove, napravite onaj, kako zove se? Kocku od tih cigla. To su ispečene od te gline. Sve ti komunito. To su zeleno pored pjeski i tako. Evo ljudi kako je ispala kuća. Dobro ispala. Vidite ovo gore, ovdje ću napraviti kao neku terasu. Evo ovdje. Evo unutra.
nema kao sobnih. Evo sa drugih strana, ako želite vidjeti. Evo ovdje. Kako izgleda od ovamo, do ove strane. Evo s ove strane. Evo, tu sam ugradio neka, stavio sam neke vodopade. Dobre stvari spava. Eto, to je bilo to za ovaj klip. Pa, vidimo se u narednom klipu. Ćao!